Adiantadas ao Día do Libro, ferventes nas vésperas cervantinas, ecopoetas celebrando o Día da Nai Terra, lectoras de Louis Gluck, que nacera, por certo, un día como hoxe, Jordis e outros santos, romanesas galegofalantes, monfortinos na Coruña, topógrafas do verso, lectores que nos seguides dende o outro lado deste streaming, visitantes de outras zonas da cidade, espectadoras ocasionais, veciños da Agra do Orzán, amigos e amigas. Benvidos, benvidas a esta sétima sesión das 9 que comprenderá esta 15ª edición anual de Poetas de Inversos, a primeira do último trimestre. Grazas por anticipardes a celebración do Día do Libro, mergullándovos entre poemarios escritos hoxe en galego e romanés. Tanto Lois como Dinu naceron na década dos 40 en terras de interior. Comprometidos os dous, ambos colaboradores de radio e de xornais, os dous viaxeiros, ambos fixeron parte de experiencias colectivas arredor das letras. Pero comecemos polo que abriu os ollos á vida en Monforte de Lemos no ano 1944. Tras o bacharelato nesta cidade, Lois Diéguez viaxou a Madrid a cursar Enxeñería Técnica Topográfica, profesión que rematou por exercer no Concello de Lugo durante anos. Implicado politicamente dende moi axiña, nas filas do UPG, el foi un dos 3 deputados que conseguira o Bloque Nacional Popular Galego en coalición naquela altura co PSDG na primeira legislatura do Parlamento Galego de 1981 ao 85. Con columnas de opinión, actualidade e recensións, foi colaborador de xornais e revistas como El Progreso, A Nosa Terra, Terra e Tempo, Sermos Galiza ou o Diario Nós. Foino tamén na radio no programa Galicia Sempre. Afecto ao asociacionismo e á xuntanza da Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega foi vicepresidente. Da Asociación en Defensa do Patrimonio Lugo Patrimonio foi presidente e tamén fixo parte do grupo poético Círculos Líticos. Activo conferenciante e inquedo viaxeiro por países de África, Europa e Asia, foi membro do Consello de Cultura da Deputación Provincial de Lugo. Pero, sobre todo, está hoxe aquí como escritor. Un escritor que xermolou un pouco en parte pois a carón de galardóns como o dos Xogos Florais de Monforte ou do mítico Colexio Minerva de Santiago e en parte tamén pois un pouco a caloriña monfortina de Manuel María con aquel debutante poemario Albre de Espranza de 1966. 2 anos máis tarde, a un segundo poemario, Cancións para un agromar branco e azul, súmase xa unha novela, a súa primeira novela, A Torre de Babel, do 68, como digo, a que logo seguirán na década dos 70 O Tempo sen saída, que é do 72, e Galouce 28, que é do 76 e que fora gañadora do Premio de Novela da Casa de Galicia de Bilbao. Nos 80, a Canción do Vagamundo, que é do 86, acadará o prestixioso Premio Blanco Amor. E en 1989 sairá Artusa. Pero antes deles, un novo poemario, O Ferro dos Días, que é do 82. Non publicará poesía nos 90, pero sí varias obras en prosa. Monólogos do Espello, que é do 93, Tres sombras góticas e unha rosa, que é do 95, Enriqueta na Galería, que se publicou no ano 97, e Viaxe ás Terras Encantadas de Lemos, no 99. A comezos dos 2000, publica o que é o seu último poemario até a data, Ónfalos, de 2011, pero continúa coa narrativa A Casa de Galiaz, O Canto do Moecín, este do 2007, A Poutada do Ouso, do 2011, e co ensaio Lugo, a cidade dos tesouros encantados, que é do 2014, e no pasado ano a novela As voces amadas, de 2023, do ano pasado.
Colaborador dunha chea de volumes colectivos e solidario en multitude de causas, en 2009 Lois Diéguez obtivo o premio Cunca das Artes da Asociación de Amizade das Artes Galego-Portuguesas no apartado de letras. En Poetas de Inversos xa estábamos desexando recuperar os seus versos e a súa veterá experiencia, así que me retiro eu para que tome o micro Lois Diéguez. Moi boa tarde, agradecido as palabras de Yolanda, a Poetas de Inversos, que xa ten moita historia, e estou moi contento de participar nesa historia, a todos e todas vós que sodes o corazón da poesía. María Barcala, cando fala de teatro, sempre dice: o teatro non é teatro sin a xente, ou algo parecido. É certamente un compromiso. Eu estuve pensando como vou facer pois esta intervención. E como hai moita vida xa por detrás, porque estamos en plena adolescencia, pois dixen, voulle chamar vida, ou, si queredes, corazón. E iso é o que vos vou entregar con estas palabras, unha serie de poemas hasta que o tempo chegue. Amor, amizade, sería a primeira parte. Como este poema inédito, a maior parte do que vou ler é inédito, referinte ao amor que se chama A Espera, e está dedicado ao meu compañeiro, a Lou, Luz. Amo poemas como esparrelas, ás 4, 5 ou 6 da mañá, cando ti non estás e tentan as sombras do noso cuarto espertarme a súa espiral de dentados augurios e soidade de metal. Cando agroman crisantemos de medo e sinto o veciño do quinto lapexar na ducha, a auga a caer como choiva pacífica de formigas tenras, o camión do lixo espantando os cheiros polo ceo negro que non vexo, mais sinto aí sobre min caendo, impasível, a bruar e burlarse de min tamén. Lentas as horas, así sin saber como apuralas, nin o ichó de facelas amigas. O día con bandullo gris, nin un sorriso ou recreo na espera, até que coa luz do amencer regresas. Un segundo, tamén, imaginade un corpo espido ao sol e chámase Lou ao sol do mar. Manto de caricias envolve o teu corpo a luz e a calor. Señor de fartura, de quen nacen flores e froitos e semente, alegría e vida. As escumas nevadas brillan a túa mirada en húmidas montañas de ar e sinto buligar no meu peito o ritmo compasado do universo inmenso. A amizade é outra flor da vida que nos acompaña, sobre todo en tempos borrascosos, e este é un dos máis negros da historia. Lémbrome moitas veces de Francisco Pancho Pillado e Noli, a súa compañeira, cos que compartín horas, alegrías, risos. Un día construíron unha casa
ao lado de Miño, e convidáronnos a, chamémoslle, inauguración. Foi un día fermosísimo que levo grabado. E poucos días despois fixen este poema, lembrando a Pancho, e Noli, e Ana, a familia, en estas palabras. Louvores a Francisco e Noli. Abre o alto sol tempo de alegría, cando vós mudades ilusión e casa. Chamarase a nova árbore sosego, tamén por vir, para desfrutar do bravo mar de Vilanova, rexo marfil movido en gris de cons, ou arxente as escumas de paraíso, mentres as dores daqueles anos esmorecen paseniño, sin entrar na agonía. Fica sempre a cicatriz aberta na ausencia dos que máis amamos. Mais este sol é novo, medrado no temporal e no remol de brete mas luído. Francisco abre o riso nas albas prateadas, en lóstrego e lampo, Noli no tecer das horas, Ana corando lenzos coa tenrura, e os demais a amasar o pan do hospitalario. Que escribamos armonía nos diarios, e a palabra faga eco nos ventos amados, que teñamos o mar a latexar no peito, e o alcatraz seque as súas alas no tellado, e luza a camelia sedas e pérolas de luz en cada aniversario. Outra amizade que me acompañou moitas veces en momentos difíciles tamén da vida, Pilar García Negro, cando leo Rosalía ou calqueira autora galega, a Pardo Bazán, sempre acabo consultando os ensaios de Pilar García Negro, porque son os máis profundos e os que máis materia teñen e razoamentos. E con eles completo moitas veces as miñas lecturas. E vai para ela este: como enche o orgullo as túas veas, tal o sangue arborecido. Ser muller, esa é a cuestión, ou non ser nada, apenas un esquío moneando no alto pino, ou formigas incansáveis e monótonas no seu único camiño. Un século foi preciso para escribir nos fríos muros. Penso, tamén son, voto, existo. E que significan 10 anos? Na corrente dun río que inexorável quere encher o mar, chegarás a mar, muller, para sentir plena a súa intensidade. Pilar, esteo, columna vertebral deste Cantábrico escuro e bruador como o veo de mil caras. Brisa de altos montes purificando o val de néboa, transformando incansável tantos séculos escuros en ouro de miradas. Racharase o teu vestido en farrapos de ira e de rancor. Xa o sabes, sempre o soubeche. Pero, muller, muller por iso, mar inmensa, honda, encarraxada, praia de pousonas, gaivotas, insolentes. Pilar,
muller, lúa de abril. Vou mirar o tempo. Cando teño algún encontro cos nenos e nenas, que me divirto moitísimo, sempre, hai veces en que ao principio están moi tímidos, entón non se atreven a intervir. Entón, eu teño preparado sempre esta adiviña. Introdúzolle así algunhas palabras e dígolle, e agora moi atentos que tedes que saber o que é isto. E dígolles, levámolo en nós o levamos. Ten futuro incerto se non traballamos. Con el somos ricos, ben diferenciados. Saca malos mitos, somos respetados. É lindo e fermoso e danos a ver. Di do noso ser, fainos fachendosos. Fainos vos galegos e danos o acento. Témplanos o tento, líbranos dos pregos. Ese o empregamos en toda ocasión, moi dignos seremos da nosa nación. Estou ben segura que a vas atinar. Eche unha diabrura para adiviñar. Tedes que adiviñalo, vos tamén. Ao final decíalles, e isto que será? E moitos acababan dicindo, os cartos. Para que digamos que son moi inocentes. Outro aspecto da vida, espera que se me escapou isto e teño que ver como vou de tempo, porque hoxe homenaxeamos a Dino, poeta, e el ten que falar, ademais coa cousa do idioma e tal. En 2002, en Lugo, houve unha folga xeral moi tremenda, moi intensa. 3 dos piquetes que había foron encarcerados, en principio, xulgados, e pedíanlles 14 anos e 11.000 euros de multa. Aquelo foi terrible e sempre quero nombrar os 3 nomes que acabaron facendo folga de fame para liberarse desa opresión. Xerardo Alvaredo, Miguel Malvido e Antonio Niño. E eu escribín, nunha homenaxe que lle fixemos, este poema que se chama Liberdade. Non poderás cortar a man que colle a flor para unha ofrenda, nin coutar o canto do merlo namorado nas mañás de abril. Non matarás a luz da lúa na noite máis escura, nin o prácido rumor da carballeira, nin tan sequera o ritmo emocionado do corazón máis pequeniño, pois é a liberdade colorida flor da natureza e lei coa que nos mantemos os humanos. E a outra parte do mundo son os muros, verdad? Os grandes demócratas do século XXI presumen de demócratas, pero sempre construen muros. E esa é a idea deste poema. Non levantamos nós os muros que encerran os soños e a carraxe. Vós, demócratas desde os dinosauros, cultivadores do engano, amantes da hipocrisía, propagandistas da falsa civilización, adoradores do becerro de ouro até a morte. Metrallastes os dereitos dos humildes, a liberdade cultivada nos xardíns de pedra e oliveiras. Occidente é unha rosa ensanguentada, máquina rabiosamente
armada e opresora, asentada no terror da súa mesma historia. De Oriente virá a luz acariñante e nova que os amantes do amor poñemos aquí, e a bomba eficaz contra a súa dor. Bueno, esta é outra especie de adiviña e xa que se me foi isto e agora vai-me levar tempo recuperalo, así que non. Hai un poema feito xa hai anos, no 2014, que chamo Epitafio para quen todos sabemos. A ver se co poema a poesía vale para isto tamén, o sabedes. De Roma trouxo ese ar ao Corleone, aínda que os inicios xa os tivo aquí. Ufano construíu paseos botando bloques de canteira sobre a rocha viva acariñada polo mar e perseguiu a erva humilde que insistente renacía entre as baldosas. Aínda desprezou con saña a voz que o marcaba nas orixes e intentou mudar o rebelde acento para que na corte o aclamasen. Agora xace aquí contra o fragor embravecido deste mar do Ártabro orgulloso, infecto e olvidado. Sabedes? Bueno, e agora xa teño que ir rematando, así que vou pasar, porque non me vai dar máis tempo, o de as viaxes. Tiña unha viaxe cando fun a Rumanía por 2 veces, quedei encantado con Transilvania. Celebro hoxe con Dinu a Transilvania de Dinu. E ali, como homenaxe tamén a unha vida moi entregada á poesía, o poema que ven aquí, que ven nos folletos, ese que nos fala das farmacias, é dunha beleza tremenda. Eu agora vou ás farmacias e miro se hai espellos. Bueno, pois vou ler este dedicado en Bulgaria, porque non me apareceron os poemas que eu escribín cando fun a Rumanía. Estiven estes días, non foi posible. Entón, leo un de Plodiv, unha cidade de Bulgaria preciosa. Rompe así a tristeza escura do país, mesmo desarmado. Georgi, acaso Plodiv, a das casas de vivos esgraciados que trouxeron liberdade, a fachenda das raíces claras. Oh, Sofia perdida, aterecida e soa, sen a estrela. Oh, Plodiv, a do mozo en viso que Felipe topou na casa de Lamartén. Voltarei algún día para pasealo. Bueno, e xa o último poema, porque é longo, e eu si que quería, neste momento tan terrible, favos un convite. Pareceme que este poema eu quero que sea unha bomba pacífica contra o sangue, contra a opresión, contra o xenocidio. Non podo resistir o que está pasando con Palestina, é imposible. De noite, fago unha paréntesi, preparade os móviles e gravadio, porque sería moi bonito que funcionase. É o meu móvil. Bueno, eu que sempre critico isto e agora pásame a min. Disculpade. Bueno, pois, gustaríame que o gravásedes e despois xa utilizades como vos dé a gana, pero temos que movernos sempre, nunca caer no silencio. E esperto moitas noites chorando e co ruído das bombas.
E esa impotencia que temos todos porque siguen asesinando, a min é moi difícil de aturar. E chamo a miña dama maior, que é a poesía, e estes días están salindo un ramo de poemas dedicados a Palestina. Cando vexo a televisión ou sinto a radio e vexo eso, a veces estou tan desesperado que sabes que fago? Ladro, póñome a ladrar. Así, porque me parece que é o mellor que podo facer frente a tanta barbarie. Este poema é, imaginade unha nai palestina que está mirando nunha aldea na que asesinaron a todo o mundo menos a ela e está mirando o que quedan os desmembrados os seus fillos. Esta muller non quere ver eso. E entón, no seu pensamento, dice que o pensamento non me vale, non quero sufrir. E volvese tola, vaise volvendo tola. Eso é o que eu narro neste poema. Sabes, cando me refiro a ti e tal, é sempre a nai palestina. Sabes que ti tes que te mover, mais non hai nubes que te poidan levar. Só a mancha infinita, esa cova sen fondo en que se mudou a túa anguria. Cova, gruta, precipicio do delirio. O baleiro pode ser a porta para fuxir, cando o pensamento doe como un ferro ardendo, furando no centro da túa consciencia. Non ser, non sentir, mais eles están aí en anacos, entre os perpiaños, reventados. Os nenos, elas, as nenas, que espertaban a vida. Só ficabas ti de todos os da aldea, con aquel brado penetrando espavorido na ermida de Ali al-Muntar, estoupada tamén polas bombas guindadas dos soldados despois da cazadía. O teu brado rebotando entre os entullos da franxa calcinada baixo o ceo en amarga choiva de vaguas. E non entendes no teu berro que lles pregaba a propia morte por que te deixaron viva. Entre as burlas deles, dos soldados, e daquel que excitado e adoecido arrabullaba coas mans o teu corpo, procurando a túa dor e o seu prazer. Entre os rixos e a roda grotesca dos demais acirrando-o. Que ali al-Muntar te valese, confiabas. Mais o ermitán non o vía, fuxido acaso tamén polo horror e o medo. A fronteira do teu sentir marcou no berro, longo, enhaxirido de gaivota ferida, a través do silencio mesto levantado na chaira. Foi a última vez que o sentiche, cando a laia, na agonía, ensanguentada, reflectía na meniña do ollo horrorizada o soldado cruel, rachando a túa roupa para te forzar. Matade os nenos terroristas das pedras, berrou o xefe, disparándolle a un que outro soldado apreixaba. E detrás foron todos os que quedaban. Ramo de caraveis florido, cortado no frescor da vida. E as mozas, cando famentas, corrían para atrapar a comida lanzada desde os avións. A porta, a fin, abriuse para ti.
apiadada, entregándoche a liberación do pensamento fuxido, por fin. Se non pensamos, xa non somos. Como a murchos crisantemos de cemiterio, e danzas xa, soa e espira, soa entre os cascallos e os restos desmembrados dos teus fillos. E cántaslle o ceo infinito cravado en ti, no descanso físico da carne e da teima que marchou, azul infinito ou queimado branco en resplandores encarnados. Laia, Fátima, Nahla, Sami, Ahmed, Radi, Abdul, Radi, Ahmed, Sami, Nahla, Fátima, Laila, cinguidas a ti en rolda de risos e música. Os fillos e máis os mortos todos da aldea. O amor dos fillos é azul, subindo cara ao sol alto que queima. Espeta dardos vermellos na cabeza e sombras. Paxaros chiadores negros e brancos e verdes, vermellos como a túa bandeira. Sobes con eles, todos, máis aló do sol, que así pillas coas mans collido para expelir o frío. O ceo é frío como aos miolos da cabeza, as tripas. Somos gacelas como estrelas caendo na noite. Ti és unha estrela que busca os fillos no alto da noite. Os fillos son azuis, azuis, e soben máis aló do sol, máis aló, e cantan no paraíso de alí, cantan como a ti, aquí, agora. E sobes cara ao máis aló aínda do lonxe infinito. Acabo con este poema de Ónfalos. É un consello, se me permites, o consello. Di solamente, sempre dis que non és feliz e buscas con desesperación a felicidade que acaso teñas nestes segundos, só nestes segundos do que non és consciente. Moitísimas grazas. Ben, e das chairas de Lemos imos dar un salto agora ata o pé dos Cárpatos, en plena rexión de Bistrița na Saúd, no norte de Transilvania. Ali naceu, no 47, quen adoptou como sinatura literaria a de Dinu Flamand. Como estudante, foi un dos fundadores e empregados da revista literaria Equinox, que influenciou as xeracións co seu espírito antidogmático. No ano 70, licenciouse en Filoloxía pola Universidade Babes Bolyai de Cluj, logo do cal traballou para varios xornais, revistas e editoriais xa en Bucarest. A finais dos anos 80 concedeuselle asilo político en París, onde denunciou o réxime opresor de Ceausescu en cabeceiras francesas como Libération, Le Monde ou radios como RFI, BBC, Europa Libre.
Así, durante 20 anos, de 1989 até o 2009, desenvolveuse dende París como xornalista bilingüe na Radio France Internationale. Ao tempo, escribía. A súa produción literaria, especialmente en poesía e crítica literaria, é enorme. Entre os seus títulos máis importantes salientan Vida de proba, que é do ano 98, O frío intermediario, do 2006, Sombras e espigóns, do 2010, A vixilia e o sono, de 2016, Primavera en Praga, 2022, que, por certo, acadou unha edición na editorial Visor aquí no Estado español, ou o máis recente, Home cun remo ao ombro, Premio Nacional Lucian Blaga da Academia Romanesa. Dinu Flamand é así mesmo un incansable tradutor e, como tal, dedícase principalmente ás literaturas romances do francés, castelán, italiano e portugués, pois verteu á lingua romanesa autores como Fernando Pessoa, Antonio Lobo Antunes, Carlos Drummond de Andrade, Vinicius de Moraes, Humberto Saba, Mario Lucci, Samuel Beckett, Pablo Neruda, Antonio Gamoneda, Jean-Pierre Simeón, Omar Lara, Luis García Montero, Marco Antonio Campos, Mario Bojórquez ou Ali Calderón, entre outros. Por exemplo, no ano 2022 publicou a primeira traducción á súa lingua da obra poética completa do peruano César Vallejo. Mais, volvendo a Flamand escritor, os seus libros foron traducidos e publicados en España, Francia, Italia, Portugal, Alemaña, Chile, Colombia, Grecia, Israel, Honduras, República Checa, Moldavia ou México. De feito, entre as súas máis recentes distincións, ademais do Premio Nacional de Poesía da Academia Romanesa en 2022, encóntrase o Premio de Poesía Nuevo Siglo de Oro que lle concedeu o Círculo de Poesía en México no pasado ano 2023. Este galardón sumábase ao Premio Nacional Mihai Eminescu, que por toda a súa obra poética lle entregaran no seu propio país xa no ano 2011. Considerado unha das voces esenciais da poesía europea contemporánea, xa estamos desexando escoitar neste escenario a Dinu Flamand. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Voy a hablar un poco en español, en portugués, en francés, porque la mía alegría de estar aquí con vosotros en ese contacto lingüístico, sentimental y poético con esa parte del norte de la España, como es la parte del norte de la Rumanía y Transilvania. Gracias, Luis, por haber introducido ese nombre muy caro a mí, porque nosotros en Transilvania estamos determinados para esa identidad latina, no solo porque estaba al origen de nuestra cultura, de la nuestra formación, pero también porque nos reconocemos en un tipo de sensibilidad especial que es la misma sensibilidad de ese imperio latino. Yo soy muy contento de exprimir en todas las lenguas posibles, en todas las dialectos posibles, en esa lengua franca que es la expresión de mi corazón, efectivamente, de mi alegría para ese nuevo contacto después de la caída del muro de Berlín. Es finalmente posible estar en contacto directo por intermedio de la poesía. Es maravillosa. Voy a comenzar con un poema que fa parte de ese libro publicado por Visor, que habla un poquito del comunismo real, no el comunismo apolínico
teoretico que existaban en manuales, el comunismo real de mi infancia. Tatăl meu, mi padre. Tatăl meu avea o revoltă mocnită. Eu înțelegeam mai mult mirosinul. Transpira un fel de împotrivire acră. Se întuneca aerul. El devenea aspru și repezit de îndată ce apărea vreun tovarăș. Dar era și viclean, cu tristețea îngăduită logicii polivalente, scuzați afrontul. Lega vorbă cu ei să ne pună pe noi la adăpost, îi poftea în curtea casei, îi omenea, parcă rupându-și mațele, prinde o găină femeie, scoate brânza după paharele, pune alcoolul pe masă, îi poruncea în rafale, inocentei mele, mame, peste care cădeau toate aceste tunete. Urma o veselie tristă, dar el nu bea, nu mânca, nu vorbea, deși îi scotea uneori sunete, observând pe furiș gâlca pe care o făceau sub cămășile lor pistoalele. M-a învățat că există și demnitatea ce se poate lăsa umilită ca să rămână demnă. Am de la el zâmbetul încleștat, iar el stă împlântat, drept în fruntea mea, ca o stea ce-mi despică țeasta. O meu pai tiña unha indignación latente. Dábame conta só con cheiralo. Exudaba unha especie de amargo resentimento. O aire escurecía, el volvíase áspero e brusco en canto aparecía algún camarada. Pero tamén era arteiro, con esa tristura que outorga a lóxica polivalente, perdón pola afronta, e dáballes parola para protexernos. Facíaos pasar ao patio, recibíaos, aínda que lles gazasen as entrañas ao facelo. Apaña unha galiña, muller, saca o queixo, trae os vasos, pon o alcohol. Ordenáballe en refachos a inocente da miña nai sobre a que descargaba eses tronos. Seguía unha triste esmorga. El non bebía, non comía, non falaba, aínda que ás veces emitía palabras observando as agachadas o bulto que facían as pistolas baixo as súas camisas. Ensinoume que existe tamén a dignidade de deixarse humillar para seguir sendo digno. Deixoume o seu sorriso apertado cravado xusto na fronte, como unha estrela, partíndome o cráneo. Una pequeña artă poetică. Verb din forța brațului meu, plâns al ochilor mei închiși, mers în statul picioarelor mele, ploaie încă dormind în iarbă, tuse șoptind la urechea din spaima mea, sită pe care cern praful stelelor, gol cu acorduri de muzică indistinctă, dor de ceea ce nici când nu se întâmplă, foc sub ceaunul în care înfierb zeama neagră. Zumzet al nopților de nesomn, praf al iubirii simțit pe limbă. Ce fac eu aici? Cum anume? Ce invoc împroșcând? Ce evoc echivoc? Cine, spre mâna mea de umbră, mâna lui va întinde? Verbo da forza do meu brazo, pranto dos meus ollos pechados, camiño das miñas pernas estáticas, choiva dormida aínda na erva. Tose que rumorea a oído o meu medo, criba que peneira o pó das estrelas, baleiro con acordes de música confusa, nostalxia daquilo que nunca sucede, lume baixo caldeiro no que fervo o meu negro caldo, zunido das noites de insomnio, pó de amor saboreando na lingua, que fago aquí? E, sobre todo, como? Que invoco despregando? Que evoco equivocamente? Quen, para alcanzar a miña man de sombra, a súa man tenderá. Portretto de un santo timido, forse es un poeta. Îndrăgostit grav la Constantinopole, de o femeie și încămăritată, fuge mai întâi la Ierusalim.
iar tot restul vieții se ascunde în adâncul deșertului egiptean, zi de zi străduindu-se mai apoi să scape de lăcomie, fornicație, zgârcenie, mânie, leneveală, glorie, vană, orgoliu, dar și de melancolie. Cu ce multe se simțea el dator în sinea lui cerurilor, Evagrios Ponticul, știind însă că Domnul e foarte mulțumit de tine atunci când îi te rogi lui în lacrimi. Sistematizatorul logosului secret își ținea inteligența în inimă și gândirea în creier, dar pasiunile logismoi, oare unde? Iar în lupta dintre erosul divin și melancolie, probabil că meciul era dinainte jucat, precum trânta lui Iacob cu îngerul. Iar acolo, cine a câștigat? Gravemente enamorado en Constantinopla dunha muller casada ainda por riba, foxe primeiro a Xerusalén e durante o resto da súa vida agáchase nas fonduras do deserto exipcio, esforzándose día tras día para curar da avaricia, a fornicación, a cobiza, a carraxe, a preguiza, a vaidade, o orgullo e tamén a melancolía. Canto en débeda se sentiu cos ceos Evagrio Póntico, aínda sabendo que a Deus agradaslle se en vaguas lle rezas. O sistematizador do logos escondeu a intelixencia no corazón e o pensamento no cerebro, pero as paixóns, logismoi, onde as ocultou? En a liorta entre o eros divino e a melancolía, naturalmente a partida xa estaba xogada de antemán, como a loita de Xacob co anxo. E nese caso, quen gañou? Un autoportret de lui. Firește că e ridiculă situația, iar la anii tăi ar fi cazul să nu mai persiști în iluzii, fiindcă sigur îți fac și mai rău. De parcă n-ar fi destul chinul ascuns cu care te culci și te scoli. Iată că ți-ai zărit chipul din întâmplare în oglindă la farmacie. Ce dezastru! Dar de ce mai nou pun oglinzi și la farmacie? Și ce bine era în copilărie când te puteai ascunde după mormanul de albituri, înainte de Marea Curățenie, unde plângeai în voie cu toată fericirea. Dende logo, a situación é ridícula. E a tua idade deberías deixar de insistir en facerte ilusións, pois está claro que che sentan mal. Como se non fose dabondo, co oculto tormento con que te ergues e deitas, só che faltaba ver o teu rostro casualmente no espello da farmacia. Que desastre! Pero por que últimamente poñen espellos ata nas farmacias? Que bo era cando na infancia te podías agachar atrás da pía de roupa branca antes da limpeza xeral e ali chorar tranquilamente, con total felicidade. Um poema do meu livro publicado em Portugal, Cadeira Janela, escritor romano, claro, traduzido em português. Inexplicabil e sentimentul prezenței poemului ce pare că se anunță pe el doar prezentându-se fără el. Nemișcat în fața ferestrei deschise ianuarie spre sfârșite, la Lisabona, în anul abia început 2021 și în prima zi cu soare după lungi ploi, la etajul al doilea stânga, într-o clădire, pe strada plăcerilor pe care le tot aștept, stau pe scaun. Nerăbdător să văd soarele cum tiptil trece de hornul clădirii din față, printre antenele de televizor și peste capul meu, îndurându-se să își verse căldura din vârful faraonicei piramide a cerului. Peste Teju suflă briză venită din sud, dar fluviul continuă să locuiască departe de mine în limpezimea aerului, aducându-mi uitarea
de mine însumi. Fixez și senzația că când lumina începe să înfiarbă în oase, iar frigul din zidul de piatră adunat peste noapte, precum și frigurile spaimelor adunate peste decenii, treptat se evaporează. Amuțesc și virusii ce legănau palmierii și gâlgheau perigolele numeroaselor străzi în pantă, dar se prezintă la ușă gândul că lumina zilei de mâine va fi pentru mine din ce în ce mai zgârcită și chiar improbabilă. Spre sfârșit, estimp eu tot încercând să blochez cu piciorul ușa. É inexplicable o sentimento da presenza do poema que parece presentarse a sí mesmo presentándose sen el. Inamovible fronte á xanela aberta, nestes fins de xaneiro en Lisboa, o ano que mal comezou de 2021 e o primeiro día de sol tras longas choivas no andar segundo esquerda dun edificio na Rúa dos Praceres que teimo en esperar, estou sentado na cadeira. Impaciente para ver o sol pasar furtivo da cheminea da casa de enfronte por entre as antenas de televisión para facer o obsequio de, por enriba da miña cabeza, reverter a súa calor de cume da faraónica pirámide celestial. Sobre o texo sopra unha brisa chegada do sur, mais o río continúa a habitar lonxe de min na claridade do aire, traéndome o esquecemento de min mesmo. Fixo a sensación cando a luz comeza a ferver nos meus osos e o frío do muro de pedra acumulado durante a noite e tamén os fríos dos medos acumulados durante decenios comezan a se evaporar. Siléncianse os bandos de virus que facían mexer as palmeiras ou gorgolexaban polos sumidoiros das moitas rúas inclinadas, pero preséntanse á porta o pensamento de que mañá a luz do día será para min cada vez máis parca e ata máis improbável, ata o fin mentres non paro de tentar bloquear a porta co pé. Do mesmo livro que estava um jornal de confinamento. Não tem títulos, este é o número 12. Firește că norii continuau să modifice chipul cerului deasupra oceanului spre Sintra și spre Cășcăieș, iar vântul muta din locul lor casele imobile, în timp ce soarele se ascundea cu intermitențe. Și evident se simțea o amenințare vagă în aerul ce umplea străzile altfel goale, de oameni și de pisici și de câini. Câinii doar de la ferestrele unor case urlau privind lung afară. Deși rufele pe frânghii spânzurate între geamuri sugerau că fâlfâie cu indiferența lor cea dintotdeauna, nimeni nu părea că le mai îmbrăcase de ani de zile, deși le spălase. Și le evita ceva ce nu se mai hotărăște sau un fel colectiv de uitare și resemnare, cum este și difuza inexistență a diavolului. Iar ceva cuprins de îndoiala marilor certitudini era insinuarea unui lucru ce se tot anunță, dar nu sosește. De nu cumva era goală pușcă, chiar ea, teroarea acea indicibilă și mai perfidă ca însăși moartea, când din buzunare îi cade mărunțișul acestor clipe. Iar sufletul meu continua chiar să spere că zarurile au fost din nou aruncate bine, cu dibăcea stângace care mereu întinde până la coardă norocul meu. Dar de ce nara stângă îmi sugerează, parcă direct din moarte, și printre pliurile așternutului, chiar în semisomn, caut instinctiv resturile de căldură lăsate de un corp absent sau de un alt corp al meu neprezent. Claro que as nubes continuaban a alterar o rostro do ceo sobre o mar en dirección a Sintra e Cascais e o vento mudaba de lugar as casas inmóviles mentres o sol se escondía tremelocente. E obviamente sentíase
unha vaga ameaza no aire que enchía as rúas de feito baleiras de persoas e de gatos e de cans. Os cans só das xanelas de algunhas casas ouleaban ollando longamente para fora. Aínda que as roupas penduradas das cordas entre xanelas suxerisen que batían as ás coa indiferenza de sempre, ninguén parecía telas vestido en anos aínda que as tivese lavado. E levitaba algo que xa non se decide, ou un tipo colectivo de esquecemento e resignación, tal como a difusa inexistencia do diaño. E algo cheo da dúbida das grandes certezas era a insinuación de algo que se presaxia pero non chega. Non estará nu como veu ao mundo el mesmo. O terror indicible é máis pérfido que a propia morte cando dos petos lle caen os trocos deses momentos. E a miña alma continúa á espera de que os dados sexan novamente ben lanzados coa mestría desaxeitada que estira sempre ata o límite a miña sorte. Mais por que a miña fosa nasal esquerda deita sangue directamente da morte? E por entre os pregues das sabas, medio esperto, medio dormido, procuro instintivamente os restos de calor deixados por un corpo ausente ou por outro corpo meu non presente. Ese poema del libro El frío intermediario, la traducción en español, estaba asignada para mi grande amigo desaparecido Omar Lara. Introitus. Cu uimire, iubirea mea, cu toată furia și cu toată uimirea mea adusă încălcită în poala ta, cu furie și cu mai mult decât toată furia și decât toată uimirea mea și cu mai mult decât toate morenele pe care le târrește în urma lui blocul de gheață al vieții mele, cu o tăcere ce nu-și găsește muțenia și cu o bâțeală de mâini vibratile și cu toată urgența bâlbuielei mele, salivând falsitatea adevărată a cuvintelor mele false, adevărate, ieșite somnambule în cămașa de noaptea morții și cu tot focul blocat în spaima mea de corp, de lemn de vișin umed sub o ploaie bătrână și cu tot ceea ce nu știu despre tot ceea ce cred că știu și cu toată forța cu care aș putea absenta din mine, intrat clandestin în seninătatea pe care surpriza existenței tale o aduce în viața mea, mă amân în tine indefinit. Introito. Con asombro, meu amor, con toda a furia e con todo o meu asombro enmarañados no teu colo, con furia e con toda a furia e o meu asombro e con máis que todas as morenas que arrastra o bloque de xeo da miña vida, detrás do bloque de xeo da miña vida, dun silencio que non atopa o seu mutismo e co cabeceo das mans vibrátiles e con toda a urxencia do meu gaguexar balbexando a verdadeira falsidade das miñas palabras falsas verdadeiras que saen sonámbulas do pixama da morte e con todo lume afogado no meu pavor de corpo de madeira de cerdeira húmida baixa unha choiva bella e con todo o que non sei sobre todo o que creo saber e con toda a enerxía que me brinda a ausencia de min mesmo entrando clandestino a serenidade que a sorpresa da tua existencia trae a miña vida, demórome en ti indefinidamente. Un poema sobre mi infancia. Întunericul se sperie de copil. Cu pașii cei mai mărunți și cu răsuflarea pitică, întunericul se sperie de copil în casă. Camera din fund pândește posibila lui trezire. Invizibilul se deghizează cu umbre lichide. Marea față necunoscută de dincolo continuă să fie reversul lui dincoace. Se menține același complot al facilității ce trimite la gură lingura. Firele de arbă muncesc să despartă umbra de întuneric pe muchea îndecisă de între clipa de acum și mirosul ei. Am la dispoziție câteva secunde în placenta uitării și iată-mă născut cu primul țipăt postum. A escuridade ten medo do neno.
A escuridade ten medo do neno. Cos seus pasos máis pequenos, co seu mínimo sopro, a escuridade asústase do neno na casa. O cuarto do fondo axexa o seu espertar incerto. O invisible disfrázase coas sombras líquidas. O gran rostro descoñecido de máis alá continúa sendo ao revés deste lado. Permanece o mesmo complot da facilidade que envía a culler sopeira á boca. As folliñas de erva xúntanse para separar a sombra do escuro na aresta vacilante do presente e o seu cheiro dispoño duns segundos na placenta do esquezo e velaquí estou xestado co primeiro berro póstumo ou o comezo. L'ultimo poema, Dorm în inima mea. Trec păsări cu aripi de entropie verde, prin uitarea privile mele la ora când tu fraternizezi cu tăcerea frigului și cu scaunele, dar în tristețea mea continuă să somnoleze un vaccin al neantului. Și eu mă trezesc lent, odată cu muzica ce retează primele creste ale luminii. Mă trezesc dormind în brațele tale, în timp ce zorii lasă această urmă a nopții ce nu mai pleacă. Și mă trezesc lent de tot răsucit în toate cearșafurile de transpirație ale spaimei ce miroase avar și a frunze ude, îmbrăcat în toate cămășile întunericului, mă trezesc și continui să dorm în inima mea. E o último poema titúlase Durmo no meu corazón. Pasan paxaros con as de entropía verde polo esquezo da miña mirada a hora en que fraternizas co silencio do frío e as cadeiras, pero na miña tristura continúa somnolienta unha vacina danada. Esperto aos poucos, xunto coa música que recorta os primeiros cumes da luz. Esperto dormindo nos teus brazos cando o amencer deixa esta pegada da noite que xa non se vai. Esperto aos poucos, retorto en todas as sabas, na transpiración do espanto que cheira a cal e follas húmidas, vestido con todas as camisas da escuridade, esperto e continuo dormindo no meu corazón. Mulțumim, draga Dinu, pentru că ai venit la Coruña să împarti cu noi poesia ta. Moitas grazas tamén, querido Lois, por achegarte con nos a compartir este maravilloso serán. E grazas tamén á Concellería da Área de Fomento e Promoción da Cidade do Concello da Coruña, ao seu Servizo de Normalización Lingüística e ao Centro Ágora. Grazas ao técnico Óscar Domínguez e aos responsables do streaming, hoxe Ana e Alberto. No noso habitual acordo coas librerías de proximidade, dende o contorno de Riazor ou Ensanche, e hoxe a histórica librería Lume, que empón o voso dispor os últimos libros, en concreto, de Dinu e máis de Lois. A última novela de Lois, publicada o pasado ano, e o libro que ten distribuído aquí a través da editorial Visor Dinu Flamand. Tráinolos por si quixésedes curiosear entre eles. Grazas, Paula, sempre por darnos a oportunidade tamén de que levemos esa sinatura que se callar dos nosos convidados nalgúnha destas ou doutras copias dos seus libros. Os poetas ainda quedarán por aquí algúns minutos tamén se tedes a ben achegarvos a eles. Despídome xa, sobre todo, de todas e todos vos, auténticas artífices deste ciclo, a base de alentalo cada mes coa vosa receptividade, escoita e boa disposición cara poéticas novas ou non tan novas. Agardamos vos dentro de pouquiño máis dun mes.
cando ao vigués fundador do grupo poético Rompente, Alberto Avendaño, se una a premio Pulitzer afroamericana Rita Duff, poeta laureada polo Congreso dos Estados Unidos e cuxos versos andan voando na sonda Voyager 1 polo espacio exterior. Iso será o luns 27 de maio, pero ata entón despidámonos aínda, por favor, de Dino e máis de Lois cun último e caloroso aplauso.